بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن بعض الآداب والأخلاق الإسلامية. نعم. Nüüd räägime mõningatest islamipärastest kommetest või käitumismaneeridest ja karakterist. هذا الدين الإسلامي لم يأتي على هذه الكرة الأرضية مثل هذا الدين. Et ei ole ühtegi usku tulnud sellesse maailma meie juurde, kui see on islam. نحن شئنا أم أبينا دعاة إلى الله. أنت داعي إلى الله شئت أم أبيت. طالما أنك مسلم أنت داعي إلى الله. قد تدعو إلى الله بالفعل وقد تكون الدعوة بالفعل أعلى من الدعوة بالقول. Ja iga inimene meist, kõik me oleme moslemid, iga inimene meist mingil moel kutsub teisi inimesi ka selle juurde ja mõningatel juhtudel tegutsemine või mingid teod mõjuvad palju tugevamalt kui mingid sõnad. وقد ترى أنت أن هذا الشيء شيء بسيط لكن يسلم بعض الناس بسبب هذا الأمر اليسير البسيط. نعم. Ja võib-olla mõningaid asju peame me väga väikeseks või ebatähtsaks, aga võib-olla, et see väike asi on põhjuseks, miks keegi võtab islami vastu. الصدق. Näiteks ausus. وضد الصدق الكذب. Ja aususe vastand siis valetamine, sellest hoidumine. يصدق أولا مع الله يكون صادق مع الله. Ja esiteks tuleb olla aus Jumala suhtes. ويصدق مع عباد الله. Ja on aus Jumala sulaste suhtes. يصدق مع الصغار ومع الكبار. Ja on aus nii väikeste kui suurtega. ومع زوجته. Oma naisega. وأولاده. Oma lastega. نعم. صدق لا يعرف الكذب. فإذا تحرى والتمس الصدق يكتب عند الله صديقا. Ja kui tema selliseks tavaks saab ausus, ta on alati aus, siis ta kirjutatakse ka Jumala juures üles kui ausana. والصدق يهدي في نهاية الطريق يوصلك إلى الجنة. نعم. Ja ausus, kui seda teed järgida, siis see aususe tee viib lõpuks paradiisi. نعم. أيضا لا يغتاب ولا ينم لا ينقل الحديث. نعم. Samuti hoidub tagarääkimisest ذكرك أخاك بما يكره. Ja tagarääkimine on siis oma venna kohta millegi mainimine, mis sellele vennale ei meeldiks, isegi kui see on tõsi. أنت لا تتكلم على أحد. Et ära räägi mitte kellegi suhtes midagi حتى أن تكلموا عليك. Et ka teised ei räägiks sinu suhtes midagi halvasti. الإمام الحسن البصري إمام. نعم. Üks imaam Al-Hasan al-Basri. جاء إليه رجل. Tema juurde tuli üks mees. وقال فلان يتكلم فيك. Ja ütles, et üks inimene räägib sinu suhtes halvasti. ماذا صنع الإمام الحسن البصري؟ ماذا قال لهذا؟ Ja mida see imaam Al-Hasan al-Basri ütles sellele mehele? قال لهذا الرجل قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ Küsis sellelt mehelt, et kas saatan ei leidnud kedagi teist, keda sõnumitoojaks saata sinu asemel. يعني من أرسلك أنت؟ الذي أرسلك هو الشيطان. Et kes sind, küsis imaam Al-Hasan al-Basri, küsis, et kes sind saatis, et saatan on sind saatnud sõnumitoojana. يعني الآن لو هذا الأخ جاء إلى الشيخ وقال فلان هذا من تونس يتكلم فيك. نعم. Ja kui keegi tuleb näiteks õpetlase juurde, ütleb, siin näiteks üks venn näiteks Tuneesiast tuleb teise juurde, et ütleb, et ta räägib sinust midagi halvasti. بماذا هذا يجيب إيش يقول؟ Et mida see teine venn siis ütleb? يقول أنت أرسلك الشيطان. Ütleb, et sind saatis saatan sõnumitoojana. لكن حالا اليوم لا غير هذا إلا من رحم الله. Kuid praegune olukord tänapäeval on hoopis teistmoodi. تقول إيش قال؟ Küsib hoopis, et mis ta siis ütles. وهذا أعوذ بالله فيه وفيه وفيه. نعم. Ja siis nad jätkavad järjest rääkima, et see on tema puhul halvasti ja nii edasi ja nii edasi. الآن المساجد. Ja nüüd, mis puudutab mošeid. بيوت من؟ Kelle kojad need on? بيوت الله سبحانه وتعالى. Jumala kojad. أصبح بعض الناس يتكلم فيها غيبة ونميمة، يتكلم عن الحكام، أمر طبيعي صح؟ لا إشكال. كان هذا أمر
جائز أن يتكلم يقول الحاكم عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. ja aga tänapäeval mošeedest on saanud ka kohad, kus tihtipeale räägitakse üksteist taga ja laimatakse, räägitakse valitsejate kohta midagi halvasti, see on hästi tavapäraseks muutunud tänapäeval. لا تذكر أخاك إلا بما يحب لا تذكر بما يكره. نعم. aga peaks oma venda või õde usus peaks ainult mainima tema kohta seda, mis ta tahab, et tema kohta mainitaks. حتى عندما تخاطبه لا تخاطبه إلا بما تحب أن يخاطبك هو. ja temaga suheldes peaks ainult ütlema talle neid asju, mida ta tahab, et talle öeldakse. يعني الآن هذا يحب أنا أن أناديه مثلا يا أخي صحيح؟ أي نعم. فأنا ما أقول له بعض الناس يناديك لا ينادي يقول يا أخي يا حبيبي. نعم. et samamoodi kui me kellegi poole pöördume, siis me peaksime lähtuma sellest, mis sellele inimesele meeldib, kuidas seda kutsutakse, näiteks kui et teda kutsutakse, et minu vend või et siis ka seda kasutada, et mitte niimoodi, et kuule, tule siia või midagi sellist. كذلك إفشاء السلام يعني تسلم على من تعرف وعلى من لم تعرف وتسلم عندما تدخل وتسلم عندما تخرج. نعم. samuti salam või tervituse edasiandmine, et seda peaks levitama ja peaks tervitama neid, keda me teame, keda me ei tea, kui me kuhugi sisse astume, tervitame ja nii edasi. الرجال يصافح الرجال والنساء يصافح النساء لكن الرجل لا يصافح المرأة الأجنبية أبدا. نعم. ja samuti peaks kätt suruma, et mehed suruvad meestel kätt ja naised suruvad naistel kätt, aga lihtsalt, et ei peaks vastassugupoolel kätt suruma. نعم. كذلك عندنا الآداب عند دخول المسجد. نعم. samuti on teatud kombed, mis puudutavad mošeesse tulemist. يدخل بالرجل اليمنى المسجد والمنزل ويخرج باليسرى. siis mošeesse astub sisse parema jalaga, samamoodi ka oma koju astudes. أما أكرمكم الله الحمامات يدخل بالرجل اليسرى ويخرج باليمنى. WC-s minnes on aga vastupidi, et astub sinna vasaku jalaga, tuleb välja parema jalaga. نعم. يبدأ في اللباس في الانتعال باليمين. samuti riidesse panemisel või jalanõusid jalga pannes alustab paremast. نعم. كذلك عندنا استعمال السواك. samuti siwaaki kasutamine. يستعمل عود الأراك هذا العود المعروف. نعم. kasutab seda السواك المعروف هو يسمى عود الأراك. نعم. من هذا يأخذه من جذوع الشجر. نعم. seda taimest tehtud siwaaki, millega hambaid puhastatakse. إذا وجد وإن لم يجد يستخدم فرشاة الأسنان. ja kui näiteks seda ei leia, seda konkreetset taime, mis on sunnas, siis näiteks lihtsalt puhastab hambaharjaga hambaid. إن لم يجد يأخذ منديل خرقة نظيفة مثلا ويلف على الأصبع ويستاك. نعم. خرقة أيوة قماش قطع قماش. نعم. või kui see ei ole võimalik, kuigi tänapäeval tõenäoliselt on kõigil võimalik, siis kas mingi riidega puhastada hambaid. أو بإصبعه إذا لم يجد خرقة. või kasvõi oma sõrmega, kui midagi ei leia. يستاك عند الانتباه والاستيقاظ من النوم. puhastab siis الأسنان هذا يتعلق بالأسنان. استعمل السواك. نعم. عند الاستيقاظ من النوم. puhastab hambaid siis üles ärgates. عند تغير رائحة الفم. ja siis kui suu nagu suus tekib ebameeldiv lõhn või muutub see lõhn. عند قراءة القرآن. samuti Koraani lugemise puhul. عند الوضوء. samuti wudu ajal. عند الصلاة. samuti palve puhul. إذا أراد الدخول للمسجد. ja mošee, kui ta tahab mošeesse tulla. قيام الليل. ja ööpalvuse puhul. قبل الموت. هذا صح؟ هذا أنت ترجم يا أخي. قبل الموت يعني؟ نعم. إن surma. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت أراد السواك أعطته عائشة له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. et kuna ka prohvet صلى الله عليه وسلم enne surma tahtis, et tema hambaid sellega puhastatakse. نعم. كذلك إعفاء اللحى. samuti habemete kasvatamine. إعفاء اللحى.
habemete kasutamine يعني ترك اللحية. või siis nagu habemetel kasvada laskmine. عندنا الآن يا أخواننا انتبه معي عندنا حلق وتقصير من اللحية. Et on olemas habeme raseerimine ja siis habeme trimmimine. الحلق كبيرة من كبائر الذنوب. Et habeme raseerimine on suur patt. ما استطعت تتركها على حالها تأخذ منها أحسن من أن تحلقها بالموس لأن الحلق بالموس هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. Et kui inimene ei suuda teda täielikult kasvatada, siis selle trimmimine on parem kui selle täielikult raseerimine. قص الشوارب. قص الشارب. Samuti الشارب قص الشارب. vuntside trimmimine. نعم. كذلك عندنا الختان. المسلم يختتن يجب على الرجال الاختتان. samuti ümberlõikamine on meestel kohustuslik. نعم. أما المرأة لا يجب عليها الختان. نعم. naistel ei ole see aga kohustuslik. طيب كذلك يعني من الآداب والأخلاق الإسلامية الآداب يعني عند اللباس عندما يلبس ويخلع. نعم. samuti islami pärast kommete hulka puudub ka see, mis riietega, kombed riiete suhtes. يحرم كشف العورة. keelatud on aura paljastamine. يعني ما يكشف عورة الرجل. نعم. et ei paljasta oma aurat. العورة يعني القبل أو الدبر مثلا. نعم. et mehe puhul on näiteks nagu see intiimpiirkond, et seda ei paljasta. أيضا غض البصر. samuti غض البصر يعني يغض البصر ما ينظر إلى النساء. et oma nagu silma vaatamise hoidumine, et hoidub näiteks keelatud asjad näiteks naiste vaatamisest, võõraste naiste vaatamisest. الأصل أن المسلم يبتعد عن النساء. ja üldine reegel on see, et moslemist mees ei ole võõraste naiste lähedal. سماع الغنى كبيرة من كبائر الذنوب. samuti muusika kuulamine on suur patt. نعم. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.